Pršti, pršti, bijela staza, evo nama Djeda Mraza. Ćao, kako ste? Došli smo do kraja i ove 2013. godine. Nadam se da će vam ostati u lijepom sjećanju. Nadam se da je bilo više lijepih trenutaka, a manje ružnih trenutaka. Da je bilo više pozitivnih iznenađenja, a manje razočarenja. Djed Mraz vam od srca želi sretnu i uspješnu 2014. godinu. Izborite se za to. Nemojte odustajati. Nemojte nikad odustajati. Jedini hendikep je mentalni hendikep. Šta god vam se desi, samo nastavite dalje. Ove godine je komunalna policija prerevnosno primjenjivala zastarjele zakone, tako da više ne možete biti vidno pijani u kafanama. Zato nađite alternativne načine zabave. Kad negdje zaglavite, da uspijete dozvati taksi, da vas vrati na vašu lokaciju. Ajde, bola. Da, ja Evo, neće, izbacuje, evo moja. 1, 5, 5, 5, 5. Čekaj, ne, nismo super. 1, 5, 6, da, ja. 1 i 3 pecima. 1, 5, 5. 1, 5, 4, 5. Taj smo znali. 1, 5, 6, 6. 1, 5, 5, 5. Nemojte bacati smeće. Na primjer, kada popijete pivo, nemojte ostavljati ambalažu, nego je odnesete u najbliži kontejner. Možda mislite da ove godine nemate razloga za slavlje, jer mnogi godine su prošle, a nije vam se ništa dogodilo još uvijek u životu. Ali svaka nova godina je novi početak i zato gledajte optimističnije. Želim vam u ostalom da izađete napokon iz ovih zgrada. Mi moramo shvatiti da i nama mora biti jednom dobro. I nastojite da taj svoj optimizam prenesete i na druge ljude. Budite čudo drugim ljudima. Prenesite im svoju pozitivnu energiju, svoj vedar pogled na svijet. Uradite sve da im pomognete. Nemojte misliti samo na sebe. Pomozite i nekome. Više ne mogu ovako, ne znam šta da radim, više ne mogu, jednostavno. Ja, ne mogu više. Gotov sam. Gotov. Neću. Vas boli kurac, evo. Evo piva, evo vam pismo, evo vam sve tu. Zdravo. Zdravo. Kući. Vidimo se. Odo ste ubit ko da nikad nisam bio rođen. Stan čovječ, stani. Evo. A čovjek. Ne možeš vjerovat. Šta misliš, hoće se on ubiti? Ma ne znam, svaki dan to radi, više sklogovali na to, nemam pojma. Ma neće, ja mislim da neće. Ne znam, je mi ovo, sve nam kapištano pismo. A, što piše? Kao u fazonu, odlučio sam da se ubijem, ne mogu izdržati više ovu bijedu i čamotinju. Svaku večer pričamo da grad je loš, a ljudi pasivni. Vi mi kažete da je to dosadna priča i da ne smara više. Čekaj, to njegov opet šta je napisao? Da, malo nema, pisao je sad jebut, čovječ. Ala je. Gdje sam stao? Evo ovdje. Počeo sam štrajkovat glađu i nakon 10 dana niko od vas, mojih prijatelja, to nije primijetio. Užio sam, užicu sam 2 marke za litar benzina. Idem pred zgradu vlade da zapalim iz protesta. Pa evo, vidi ovo čovjek. Da se zapali iz protesta, jebot, evo. Nadam se da ću uspjeti izgorjeti skroz i da neće ostati ništa za sahranu.
jer je sahrana skupa i na kraju posljednjih pa znam. Stari. Ideš vjerovat. Ćemo za njim, šta ćemo? Ajde, Nenade, zovi nekoga. Ne znam koga zovemo, ćemo zvati psihijatriju. Zove psihijatriju. Ajde, zovem psihijatriju. Alo, psihijatrija. Izvirite, imam jedan slučaj, otišao mi se drugar da se ubije. No, pa šta da radim sada? Šta kažete, to vaša nije nadležnost. Dođe mi kažete, jel? Pa koga onda da zovem dalje? Dobro, dobro. Rekli su da policiju da zovem. Policiju? Sad će zvat Muriju. Čekaj. Alo, policija. Ima da prijavim slučaj samoubistva. Ma ne, ozbiljno, evo sad je prijatelj ostavio optužno pismo tu. Aha. Dobro. A šta, nema slobodne patrole? Čuj, nema slobodne patrole. Šta, sve patrole diluju drogu. Dobro. Okej, nema problema. Dođe jedan prijatno, sretan rad. Nemam više pomoći. Nikom nije pomogao. Ni institucije mi nisu pomogle. Ne znam šta bi ti rekao. Djeda Mraz je rekao da treba ljudima pomoći, da treba sve napraviti da se ljudima pomogne. Nismo napravili dovoljno, mi mislim da moramo to i bolje i trebamo to bolje uraditi. Jasno. Alo, policija! Ovdje terorista! Šeba koji? A, taj. Vidiš da znaš. Pametan si ti mali, sad dobro čuj šta će tebi Tajo reći. Bambaš samoubica je upravo krenuo prema zgradu vlade. To vam je naš poklon za novu godinu. Džabni vatromet. Aj živio. Gori Wall Street, gori MMF, gori svaka banka i svaki sef. Gori Brisel, gori Washington, gori Babilon. Prši, bijela staza, jebu djeca djeda Mraza. Skalice i petade, nigdje ovdje nema pravde. Ljubav, sreća, zdravlje, pare, ljudi žele iste stvari. Donesi nam djede svega, bit će pjesme i veselja. I u novoj godini, ili kao što bi u sportu rekli novoj sezoni, da nam borac opet bude šampion. I treba znati da nema više priče, loše bio trener, loše bio sudija, loše bila politika kluba. Sve zavisi od nas i od malih nogu trebamo to učiti djecu. Sve zavisi od nas. Svi vi koji ste se proteklih godina bavili kriminalom i sistematski pljačkali i krali narod, u novoj godini očekujte da vam smrt pokuca na vrata. Priđete što više i gdje god da dođete, ne štedite komplimente. Pa prvi put sam danas u Derventi, iako je moja baba iz Dervente rodom. Ali hoću da vam kažem jer ja sam prosto stvarno večeras pozitivno iznenađen.
Kako je Derventa lijep grad i molim vas građani Derventi morate biti ponosni na ovaj grad i na organizaciju. Evo morate čuvati. A video iz skrivene kamere. Odlično, sjajno. Odlično je. A ja bi to bolje napravio, ja ću to malo ekstremnije. Gdje je ona moja gajda? To Hollywood, Babylon. Action, going to get me some. Watch my name, y'all, on the screen. And always, I be and I win. Red carpet, cocktails. Cadillac cars, pussycat girls, candy, stains of ice cream, and when I talk, violins, and they do something like this. Put your hands up, y'all. Here I am. Svaka ti je budala u prijedoru. Svaka ti je budala u prijedoru, brate. Čak svak bude popularan. Ajde je ja kao napisam. Mexicans, Chinese. Put your hands up, y'all. To je muško. Ma, muško je to. Muško je. Ali dobro izgleda i ko žensko još. Ko bi li se nadao? Zapamtite, prijatelji, ako nekad budete morali stajati, vi možete pjevati u sebi i to će vam dati snagu da izdržite koliko hoćete. Da li znaš za razlog zašto stojim našminkan? Možda bolje bit će da mi nagledaš u dlan, jer dlan mi muški oderan. Gledaju me prijedaske vrele ulice, u mislima ja nosim tvoje poljubce, a sunce mi prži obraze. Ja stojim ovdje visok do sunčanice i moja ljubav za te nema granice.
jer ja te volim, ludice. Definitivno raskrstite se stvarima koje vam smetaju sve ove godine. Nemojte da se sapletljete od njih dok hodate unazad. Mrzim te se, načina jedna. Ne želim više nikada te vidim. Nekom vrijeme prolazi brzo, nekom vrijeme prolazi sporo. Neko ne stigne ništa uraditi, a neko ima svo vrijeme ovog svijeta. Ali, kad vam se ukaže šansa, reagujte odmah, iskoristite svoju šansu. Et voilà donc sur la demande d'Ilia, je suis ici à Maïdan dans cette magnifique salle de bain en plein air pour vous souhaiter une très très bonne année et tous mes vœux. Et puis maintenant un petit message en langue locale parce que pareil c'est la demande d'Ilia. Neće biti sve lako u novoj godini, bit će teški trenutaka, bit će i teški dana, bit će i još gorih noći i imamo najbuđenja. Ali sigurna sam da ćete naći način kako da započnete dan. Život je kratak, zato ubaci u 5. brzinu. Prši bijela staza, bit će opet našeg parka. I to bi bilo to. Nadam se da su uživali. Neki možda i nisu. Možda ste imali i neka druga očekivanja, ali poruka je ispala, takva kakva je. Možda je malo šokantna, ali znate kako kažu, bolje šokantan kraj nego šok bez kraja. Banjučki Djede Mrazovi vam od srca žele sretnu, uspješnu i ispunjenu 2014. godinu. Učinite sve što u vašoj moći da to bude najbolja godina do sad. Ćao!